Kubor nakaslem jong unongsan hima. Shisngi hadin balapau ke jingtua hegi benta jong ke jingking hadwar ksut ke kenhun balai lam du MLA ko umroi ubak George Bilingdo kelalej banjurip ya kini ke jingking ke belator mentala kartukan isnem. Habakran cigilat pathai kubor ubak George ulong bagani kamdei setia ke kam ke badang thamai namara ki saus nam duna ladap benyakren bat pentip syak sarkar wat agaying dorbar thau ain ru halor ke jingtor jong ke jingking bat ke jingdon kam ban maramot lani ban snano dak bat thamai. Ulah kedau bagawai ni kidau jong ke jingtor kate ke jingking dau bilat kedai namar ke jingkit khia pelat jong ki trong. UMLA ulong bahag ke jing shisha la sya baniai tangki kali ke bakit apo shipauton na kani ke jingking. Hendrai ke jingtip balayo pat kalong bagi bubun ki trok kikit hadu nru phau hadu nyau phauton kamtam hakapor min mit. Shu ulong balada ki trok ki bakit pelat shipauton gidang ya na kate ke jingking kanam don jing bentoy ban maramot ya kate ke jingking. Nalor kata ulah kedau banalor ke jingking dwar ksut ko umroi constituency ke don sakawai ke jingking ke Bakongsan bat kata kalong ke jingking hamin dam. Ulah kedau baya kani ru lada ben pentip neduk mencuai syaka sarkar bakadon hapdeng ke jingma bat wat ke Meghalaya High Court kladap ai hukum ba umdei bansya ikitrok ke bakit palat put banyat nakani ke jingking hamin dam. Nrei ke baskusi kalong baka sarkar kam idon jingkit kli ban thau ban wo ikitrok bat bun ki yat klem jung thau laong UMLA ko umroi la rajai e kiti jingking UMLA laong ba jing kata kamdei tang ke Shillong hnrei ka North East bro ko wei nolor kata kala ban mi ru sa jingkiu dor ki marba mardi Diki kinjat tayo la sangi ba galang dong dika jingtor na ki site yung dika jingkia te hagni ki singi la don ki perlok ki belai pentip la sangi sirkai kata kom long komban jong dika sulok oleh chaban koi jingkia yang terkadau menin pada la don ki bala alam no ba la khlem no ka khndo ko ban site ba stang ban pen ba kaduk bayaro la ban prano na kadau ba ko ki jingia ju kali na kasi sisi ikan ni kam dei ka isu ko bathmai nam ta jungi kan ni ka mat la ram ta jandon ba sausan guna pada kaya yang baru dan tang la pentip ya sarkar mana kalian jo ni ka jingking kam longshu na kadau ba kitrok ki bayai ki kali ki bayai along khia palat man ya kai ka ba kan ka jingking kala berkit tiga overload ke bengi ong ketika ba tak pelat ya kan ka Shillong bypass baru ko bat yang kena kejikin dor sud pendam. Te hadin bagi la ikran untuk assembly nak li inspection ru bat department hukum di bat nak yang national highway. Te gilai sna itu jingking nar ke bagi ong ke Billy Bridge ke ba coach ke South Road na ke bagi IT sia ke BRO ban pentre atau por. Te ketua jingking ru ke Klemsian tang hadin kiat benai ketua jingking ru ketua no barmdei ba nak jingyai bun than ki kali nak dau bagi kimpat la ban de la kami ka jingkit palat put cewi drop ki bayai ba bukit imar go per te kan ni bar khoi ka jing jot ni ki jingkit kali na ka ko bubut ka banglai kren nak por se por bak sarkar ba ka ju ko poru banglai pen sngo bar kerpat iki ba suba ban kembe je kani ndai je kat borok ka jingkit ki badon kila bantuan no de hagni ka konsensi umrai ni don atli jingkit ki badon ka oi ni ka jingkit adok sud bakawai kita jingking je komendam hantai ko miam te bro atli ni jingking ke ba don kam pala na mdai tang na ke benta ke Shillong re na ke benta bat konot isi bro kawai te ndai ndala kren maknaru long ka don ni jingkit Islam te kombolong benta wat ki trok ki klem khanglat chu bakat nu jingkit nomor sipor la bu ba kini ke jingking dop sui kan kit no stang sipor don mereka kum ke report ke bangio pade na kini ki ba ki bapai kamtam kini ki engineers ki jungi alap ba lakit adu nru photan nyu photan ru aman ka man ka sni e kamtam ha por men mit kamtam ki por ba
Alhamdulillah kali tu te bun ba kitrok ki bayai belakit polat put pat mata kadau ko sator tak ni niat kali bakam sia taruh polat di atas motor sampai kenang bu bagi kali kita bahagia niat ni betul kejiatan benda wala dah kita senar kita kata ko benda ya kita tunggu kat kepala dan rei bangkin kali ki berfikir kita kamu lah sebenarnya polat kena tak kadau kan bu jeng mai ka ya ki baik-baik jelas nomor kini kitrok bangun kelak bang lek cha nak jingking dam pergi pada lembaga Selong. Nah, taruh kenang ibu jingking nomor berkata jingking hantar ke atur lupa buat nak liang kai kut ke abu section. Deh hantar ngai iba kimdon kata jingking klik ke ba sisha. Ha ke ba benpet ya kau ke jingthau jom jingtrok ke bakit. Nomor kebun kitrok ke bayai mata la suyai be itu kenthau. Dan nomor bayai kenthau tu tip kat no kia kat no kalong lewat di bawah nang kena gohatir ni tip kat no kia. Di bawah nang tinggi Tanjuai kat no kia, bawah Tanjuas nang tinggi kat no kia. Dia kena jingkin sting jong sorkar nak try. Dia tak nilai iklan di surok pula, torlut, pula jotlut, jingkin yang kena rikit satuan. Sin, untuk mengan kini liti bak sorkar kan lei halor kini tengah la sistem nomor bah akap biang por ngilak pentip sa sorkar. Alai sinam tam ngilak pentip sa sorkar ka bay day bakali. Andai lada ka sorkar hak kat kudu kini kelemat ru. Pelajan kelem berkelaban bu jimen sawat ia ki baik ki bayat yang tu lada ka sorkar kam kindit mentah dia kan kindit selalu. Dia terkadau kini kalau alak ban kata lu ia ka andai tangkali kawan di baik andai ka marbam merdi la syai ka mengiting men hak ni kor beki hayat ki trok ban kit marbam sa Selong peniat ini Selong bypass kiudor segi marbam lalu ka baikit lah ban siu ekstra ban siu tam semua prahajar duk kendai gajar tingkah sikali dia kan ni kan kata ru dia ka marbam merdi de hantarin ka mengiting la syai sekadam ya ka krak sengkrak sekadam la syai ngin poisi ek dengan tip shoot dekat ek lenti ke bagi keren nomor hadin kumu long ikhwat jokon ni ka dong kathai entala saus nam ing la keren sipang di jingking dam ban adum tala lais nam tam le keren sipang di jingking dam so indrai ada ka kam ka ya hakni ko kom dengan i septiang ba kani ka jingbob ki clear jonglu joki pai ba ki ngathai jongki observe badi ban page department ini kan kata lut ya